روش باش هیوی دارم دناو روشک خوش دبی ده دانشتن آئی روش ده زی برهمه که خواه بخوینم بناو خزانی. خزانی لور واتیا بلنگازی ده یعنی فقیری. اف برهم سال 2008 هاتیه نویساندن. گرماهی روژه و میشان خواست بهه لوسو حرماندن. وی ناله لمیشان و باپیر نوان هانی و لحیف جسرخ آوید آلیک. چو جخینی ویده آوک رجاند و هات دست و سرچاوین خواه ششتن. جناوی و زاروک نوان لدور سفره دانشته بون و تاشتد خوارن. تنه نان و چای. دما اوسو بربوان و هات هر دو قیزن وی جسر سفره رابون با ویوان دانشت و جوان را گوت بلال سفره وگر. ما زیتون نمان چرا تا تن نان و چای لبروازاران دانیه گوت اوسو بجناخور. چند حب مانه من جتر را هیشتن جناوی بریوانه لیوه گراند. لی ماست تا همه چشکک ماست لبروان دانیه. خالتیا خجه ماست خبر باجر میجی ایرو ماست هبو و چند هکان بو فروتن بوی رشاندن باجر گوت بریوانه. وای نه ای بقیزه خلقه ببیجه اوسو دست بفروتن هم میز تو هکان کریه گوت میریوی. خالتیا خجه کسی که را نابیجه. منجه را گوت بلا تفلیین خواکه. دست متنگه دخوازم پرن از با کرینا جو تک سول جسرده را بدم سر هف گوت بریوانه. اوسو دنگ نکر. رو شوانیا آبوری بجاره که و آلوز ببو. دوی دما ساله ده او جخار را در دکت سر پاتوسان دورا دمهان روجه 10-12 ساعتان کار دکر و پچک پره ددان سر هف. لی ای سالکه بی باران بو. خودی این پاتوسان تو پاتوسن خواه جمالن خواه بره نخسته بود. بر چند سالان لحرم پمی دهات چاندن. اوسو جارنا آوج خودی موتور آوه جرانه خواه دکری و پمبید زویه خود چاند. چه قاطن دورا 2 هکتاران بوجی قزنجه که نخراب جه بدست کد. لی دوان سالن داوین ده جسدی نو ده بیران مچقی بون و حکومت لخودین بیرن مانی چاندنا پنبی قدخه کر بو. لوه حرمه هر کس به موسم چاندنیه و گریدایی بو. گر موسم خراب بویا یا تو نبویا هر کس پریشاند بو. خودین فروشگاهان ند کاربوند دمن و هادا دینن خواه جه دینداران بدست خن نجی دکاربون دینن بازرگان مزن ین حلبه بدن. کرید و فروتن کمد بو. مازوت فروش ماکینیست و هر کسی کار خواه به تراکتوران، پاتوسان و کامیونان را هبو بیکار دما. ین خودان زوی و پاتوس به پرانی ستو خارد بون. و زار و زیچن بلنگازان برچیدما. گل کس نچاد بون پریان بفایزه که گران جیین خودان پره دین بکن. کارخانه لحرمه نبون دا که به کماسی هنک جدانستوان نوی تیده بخبتن. دوان سالن داوین ده به هزاران کس جوان دوران در کتبون چبون حلب شامه بیروت و هنکان تو خواه گیهانده بون ولاتن آفریقای. هنکان جی به 1000 بلایی خواه گیهانده بون اوروپایی. لور به مهان هنک به سالان ده کامپان دما بون و جوان هنک لولاتن اوروپای هات بون پجراندن. هنکندن لولیت هات بون وگراندن. جیان لدر و هنکان جی مرین خواه جال جاران پره رید کرن. لو ما هیویا گلک مالباتان او بو که یکی خواه بگینن ولاتکی درف. لدراستیه در روشا هنکن لدر و جی نوقا باش بو. روشا وکیا نانزکی بو. چقا ین لولید ندخواستن گوتنکا وها باور بکنشی. اوسو 28 سالی بو بیروان 25 سالی. و ببون 8 سال زوجی بو. ززاروک انوان هر دوین مزن قیز و هر دوین بچوک لاو. شفا چوی اوسو ده شلته ده جگاره اکوی خسته بو و پونیجی بو که ده چبک. او دیندار بو و یه پره بدین دابونه ارد لی تنکر بو
پرین خود خواستن. اوسو جه نچاریه جه را گوته بو بلا دین وی سال کدن بمینه و آمده بو دقاتن پریان دوره لی وگرینه. لی خودی پریان نپجرانده بو. دوره لدوک اوسو دوست نوی بخواره بربون جم وی پجرانده بو که نیوه وان پریان بمینه سالا دن بفایزه که 5 جسدی لی دوا بو اوسو نیوه مایی نها بده. جکتی نیوینه لی دویت وان پریان دناف 7 کده بدی. خودی پریان گوته بو. اوسو جه ده ترسیا و ده زانه بو گر نده هنک پیای نوی ده دناف خلکه ده او رسوا بکرانا. هیا کتولی خستانا. دوان سالن داوین ده نفشکی نو جه دولمندان لحرم هاتبو هولی و دوان دمین دجوار ده تنه ین وکوان ده کاربون دولمنده بن. شوا چوی اوسو لدو کشاندونا 4-5 جگارایان بریارا فروتونا چیلکی گرد. نرخه وی ده بشه مزن جندیوی دین وی بدانا و وی ده حول بدا ین مانی جه دوستان و خزمان دی بکران. سبه روژا مزاته بو لی وی ده چاواج بریوان را بگوتا و چطو او بهانیا سر ره. لدو داشته اوسو جغاره دیم وی خست و ججن آخره کنها جوی وی ده پر قیزه که خوش شهده کر گوت حالا وره رونه بمن را جغاره که وقت. واه چه دیه سره تویس به اوسو کت وقا زمان خوش بویه. نه ده بر چند روزان پاکتا من زمنستان دو جغاره لمن قدخه کرن. لی من جبو خاطره تا و جبو رندیا صحتا تا واکر. من 20 جغاره جبو جنان جهره خراب تره. بریوان. یادن تزانی مه به مه تتون بحاطر تبیه. زیانا جوان دعالیه. هلا از جاره بومه کیفجیه و زقومه و نکارن دسته بردم. قد نبا تجه دور بمینه. جخارا در ناف بره ده جاران جغاره که جه پاکت آمده خ. بریوان لکیلکاوی دانش تو میره وی جغاره که جه پاکت کشان دا دستوه و جه روی خست. تناچی باجر ایرو پرسی بریوانه. گود دیوان جه باجر ندور. بخواده بریوان یا راست جه تر ببیجم از نویرم هرم. ما چه جاران میر لپیش جنا خواه گوتنان نویرم گوتی یا آها وای از اشتر آشکره دی بیجمه از نویرم هرم باجر. جبر پرین لده اره والله وی ظالمی عدل من تنکریه و الا حقر نبا نیوه پرین خواد خوازه. ما چه بو؟ ما نزانم موسم خراب بو. ده همه جیر پرانج کوینن. ما کسی نوک وی خموانه وانج سری تا بنه نگه وان بگوشه بخوده 2 غرام وجدان جوان در ناکف. جبو و بلایه یک و چند روزن بینا من تنگه نه روزا من روز و نه شبا من شبه بریوان همه بی تشتکی ببیجه رابو چو هندر خانی رازانه. لدرج نکر جناوی دیسا لی وگریا و جوتک بازن دان دست. بفروشه بریوان گوت به دنگه کی ملول. اوسو به حمد خواه کلگری بو گوت لی برحمتی باوه تا به 1000 حیران و قربانان وان بازنان کرین و روژا در کتنا تا دانته بریوان. وک زانی قلن من دایی و نوا قابلن بو باوه تا و دمه پریشان بو از چطور بازنین تا بفروشم لی؟ باوه من لشینا اولی حال ما دبینه. اوه فهم بکه بفروشه و مجی بلای وی خیر نخوازی خلاص که. اوسو هیجید خواست جه بریوان رفروتنا چیلک پیش نیاز بکه. یکی دن لشیناوی بیا هیا که چیلک داوی یا برخواه و برو بیا مزاتی. جیناوی قایل بیا یا نه. هیا که تو بسرده گر جنه دست گازن جان و لغمیان بر ندایا لویجی خسته. لی اوسو نتنه خزران خاره ریزگر بو و
و دێ نکاربویا جە شەرمەزاریya جوان destê xwe li bêrîvanê rakira lê her wiha ji jina xwe hez dikir û ew di dilê wî de bê hempa nerx bilind bû. Li milê din bêrîvan gelekî baqil bû, gotinên vala bi ser serê mêrê xwe de nedirjandin, çiqa wî carine li bervaciya wê gotinên vala ji xwe dihanîn derşî. Oso ez zanim neyta te çi ye? Wê tevdêrê ji nav hişên xwe çek e. Çi ye niyeta min? Bêrîvan. Neyta te firotina çêlekê ye. Wî! Erê, mala va, ma em ê çi to çêlekê bifrojin? Zarokên me pêsekinîne. Mastê me, dewê me û rûnê me ji vê çêlekê tê. Ne zaro bûna dibû. Lê me 4 zaro hene. Oso, û tu bi ser de hîn dixwaziyê zarokan bêtir bikî? Ji min re careke din qala zêdekirina zarokan jî meke. Hala tiştan meke tirşik û li nav hev mexe bêrîvan. Xwedê jî razî. Em behsa bazinan dikine, ne zarokan. Bazinan bifroşe. Bazin dew û mêst nadin me. Rokê dema pere hebûn dikanî bazinan dîsa bikirî. Bifroşe û ji kesekî razî mebêje. Oso tiştek negot. Lê çavên wî bexşandin jê bêrîvanê dixwastin. Ji tirsa ku li ber jina xwe û zarokan bigirî deng bi xwe nexist. Sonên xwe xistin lingên xwe û ber bi bajêr ve birê ket. Dema cixareyek vêxist duyê wê bi wî nexweş hat. Qiriqa wî dişewitî û hêstir ji çavên wî dihatin xwarê. Cixare ji dest xwe avêt ser rê û meşa xwe bi lez domand. Bêrîvan çi odeya razanê û derî ser xwe girt da ku zarok nikaribin bihên hindir. Wêneyeke kevin ya bavê xwe ji sandiqa textî hanî der, lê neherî û got: Min af ke bavo, dilê Xizanîyê bi kesekî naşewite. Ez neçarman bazinên te bidim firotin. Bila mirov xizan be bavo, lê çi dibe bila bibe Xwedê kesekî li pêş çavên xelkê riswa neke. Bazinên te çûn, lê diyariya te di dilê min de dimîne. Ta mirinê ji bîra min naçe. Hêstir ji ser her du gupên xwe damalandin, wêne lê şîna berê vegerand û xwe amade kir dîsa biçe der.